ulele nabotheri labaningi the most yabo bathethe kuwe uyangithola man, you can't say you want to be successful but usalala na 5 ematheri ngeke you are successful because wena labantu laba sena connect spiritually spirit of impartation lo munye umloko wena so 5 in 1 labo zenhlanje sadingaba and awumathi umuntu lana ukuthi usuka kubani and lo muntu asuka kuyo unani awumathi unasolele yabona inhlanhla yakho already umuntu oyithethe naluya sothethe yabona manje labantu boy 5 lawa basithe mathezwana kuwe wena so empty that's why lokho manje bathi if ever just kumbe niba emagcansini lo muntu lo kumele uhlale 7 days kuze ube to the normal level bathi sindi bathi uyashisa uyashisa if ever una uyilana lo munye umuntu usashisa le moya already waluya usasela kuwe so kalo ya eta lo munye moya so edelana lo ya Uya ngenzawo lento seyiyalo uyambulala lo muntu kungako umbulela phile KG akathi lutho esana kungako mina ngiyashisa mina ngidla abantwana kungathi ngithi ngitambe kahle correct man esana yonibisa lo moya uyomoya the spirit esana salaba the evil spirit lento le iyathathelana iyangena wena sele kubhizi selokuzama ngisikhokho sikhokho mina angiyabadala esinqa bathethe futhi edilimata won't be successful you won't yabona the recruit man you focus at kumulo you1 sabona mina ngikhomisa kulo muntu until kuze kufike la sihlukana khona ingeke uyibona impumelelo empilweni yakho but if ever usatshintshela ukuthi abafowethu simo podcast bafowethu siyakha lana siyakhula is a healing chain bafowethu